Risovačke pećine. Istraživanja u Risovači su počela 50. godina 20. veka, a otkrivena je velika količina kostiju životinja iz ledenog doba. U pećini Risovača pronađena je dragi kamen, mermerni oniks. Zbog prirodne vrednosti, pećina je 1983. proglašena kulturnim dobrom svetskog značaja. 1995. je stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode. Ovo je jedina pećina u Srbiji koja je otvorena za posetioce, a da je bila staništa lovca neandertalca. Pećina je stara preko 100.000